This is the first verse of the Nam Ghosha, written by Mahapurush Madhavdev. There are two styles of reciting this verse. One style is prayer style and another style is traditional, and is generally recited in the religious Ghosha institution in Assam. This is the prayer style of reciting. Muktita nispriha jito hehi bhakata ka namo Rahamai mago bhakti hamasta mastaka mani nija bhakata भाजो है ना देवा जो दुपति जारा रामा कृष्ण नावे भावाहिन्धुतोरी पावे परम पद पापी जत हदानन्द Krishna ka hada upaha karo hridayata Ram upaha karo This is the traditional style of reciting used in Ghosha institution. Muktita nispriha jito hehi bhakata Rahamai mago bhakti hamasta mastaka mani nija bhakata भाजो है ना देव जो दुपति जार राम कृष्ण नाम नावे भव हिन्धुतो
পাৱে পৰম পদ পাপী যত সদানন্দ সনাতন হেনয় কৃষ্ণ সদা উপাসা কৰো হৃদয়ত ৰাম উপাসা কৰো হৃদয়ত ৰাম উপাসা